Imana twizera ni Imana y'umuryango uhereye mu kurema kwayo imaze kurema Adamu. Imana yonyine yaravuze ngo ntabwo ari byiza, ngomba kumuremera umufasha. Ico gihe yaremye Eve. Muri Nouveau Testament biravuga ngo ntibishoboka ko umuntu unaniwe gutegeka urugo rwiwe yoje imbere y'abantu ngo abayobore. Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na Mama Deborah. Twizere ko muherereye hose muri amahoro. Turabaramukije, Imana ikomeze ibarinde, natwe tumeze neza, turarinzwe. Uyu munsi rero nkaba mbafitiye umutumirwa, ni umubyeyi, ni umupapa, ni umukozi w'Imana, ni umwarimu. Ibintu byiza, ibintu birimo amagambo y'ubwenge. Tugiye kuvuga ku Mana y'umuryango. Iryo jambo muryumve cyane. Papa, karibu kuri MDTV show. Murakoze cyane. Ndabaza nivuge kugira ngo abatanzi bamenye. Yego. Nitwa Dr. Boniface Rukumbuzi. Ndi hano Nairobi, mvuye Bujumbura mu Burundi, ariko imirimo y'Imana nikorera i Bukavu muri Eglise Methodiste Libre. Nari hano ku mpamvu z'ishuri, twari twaje mu bintu bya graduation, tureba birangiza, ni naho twahaberewe ubushobozi ya Doctor muri leadership chrétien. Wow. Félicitations cyane. Murakoze. Turabishimiye kubakira kuri MDTV show, ni umugisha kubana namwe. Hari ijambo nigeze numva ivuga ngo Imana y'umuryango. Iryo jambo ryankozeho, numva twarisangira n'abandi. Ese wabituganiriza ukatubwira Imana y'umuryango, uburyo Imana ibana n'umuryango, uburyo Imana ishigikira umuryango, nk'umuntu ubifiteho experience, wari dusesengurira gute? Imana twizera ni Imana y'umuryango uhereye mu kurema kwayo imaze kurema Adamu. Imana yonyine yaravuze ngo ntabwo ari byiza, ngomba kumuremera umufasha. Ico gihe yaremye Eve, yamuremeye kugira ngo bagire umuryango. Mu bitekerezo by'Imana yarafite igitekerezo cy'umuryango, kandi ikamenya yuko umuryango atokomoka muri Adamu wenyine. Rero imuremera umufasha Eve. Ikintu cya mbere ko ari ukuvuga ngo muvyare mwororoke. Ikindi yamuhaye ni ukuvuga ngo kado ya mbere yindi yamuhaye ni ukuvuga ngo mbahaye isi muyibungebunge kandi muyihinge. Urumva imaze kurema umuryango, yongeye no kubaremera ikizabatunga. Tugiye mu yindi ntambwe igihe ca Nowa, urabizi ko habaye umwuzure, Bibiliya bivuga, ariko nanone Imana yarateganyije. Mbere y'uko umwuzure uba, Imana yabwiye Nowa ati ugenda ufata mu ma espèce yose, uhereye ku bantu n'inyamaswa zo mu ishamba, uzufata ikigore n'ikigabo. Ibyo ubishire mu nkuge kugira ngo bizarokoke. Ejo bundi umwuzure ushize nibo bazosubira kurema umuryango, na espèce animale izosubira yororoke ibeho. Igihe ca Sodoma na Gomora, nanone abantu bakabije gukora ibyaha, batandukana n'Imana. Imana ije kurokora, yarokoye Loti n'umuryango wiwe kugira ngo bazosubire bareme ubwoko, umuryango uzosubire ubeho. Rero kwizera kwiza no kwemera kwiza ni ugushira umuryango imbere. Gukorera Imana neza ni ugukorera abantu neza. Na Bibiliya muri Nouveau Testament biravuga ngo ntibishoboka ko umuntu unaniwe gutegeka urugo rwiwe yoje imbere y'abantu ngo abayobore. Izo ku muntu wese w'umuyobozi barabizi. Ico nico cya mbere Bibiliya itubwira ngo ubanze urebe nawe umuryango wawe uwutegeka neza, uwutwara neza. Rero ingero ni nyinshi zerekana yuko Imana ari Imana y'umuryango, niyo itanga imigisha, itanga mu muryango. No mu gitabo cyo Kuvayo yagendaga ivuga imivumo n'imigisha, ariko ikagenda ibivuga ku muryango. Muzagira umugisha mu gihe mwumviye Imana, muzagira umuvumo
mu gihe mutumviye Imana. Imana ni iy'umuryango, gukorera Imana neza no gukorera abantu neza. Ndangiza novuga ijambo umugabo umwe bita Karuciye, ni umunyamurenge, yakundaga kuvuga amagambo y'ubwenge. Yaravuze ngo iwe iby'iki gihe byaramutangaje, yabivugaga atarapfa. Ati kera b'abapasiteri bose dufite babyawe n'abapagani. Atari ikintangaje nuko aba bapasiteri bubu bari mu kubyara abapagani. Abapasiteri babyawe n'abapagani, abapasiteri ko barabyara abapagani. Donc bishaka kuvuga ngo les valeurs chrétiennes, kuvuga ngo les valeurs chrétiennes mbere yo kuzimakaza mu matorero yacu zibanza kuba mu miryango. Zimaze kurema mu miryango nico kizagira umuryango mwiza. Ariko tutabanje kwimika Imana mu miryango yacu ngo twigishe Imana n'indangagaciro za Gikristo mu miryango, amatorero twubaka abajegajega n'abakomeje. Papa, hari akabazo k'amatsiko ngize. None se iyo nk'uko bavuze ngo abapasiteri babyara abapagani, ni ukuvuga yuko bataba barakoze icyo kintu cy'igicaniro mu rugo, badasenga mu rugo, cyangwa se hatarimo indangagaciro mu rugo rwabo? Ikindi kibazo, muri iyi minsi uri kubona ko ingo zirimo zirasenyuka, mu miryango harimo imyiryane. Ese ni iyihe nama watanga ku bantu bafite imiryango kugira ngo habasheho kugenderwa izo ndangagaciro, abantu bashobora kugira umuryango w'Imana? Inama twotanga ni imwe, ntabwo ari nyinshi. Mu bwenge bwacu ni ukubanza kwiyumvisha ko Imana ikunda imiryango, Satani akanga imiryango. Mu gihe cyose utagendana n'Imana, buhaye ugendana na Satani. Rero inama notanga ni uko abantu bogaruka ku Mana. Imana urebera mu buzima bwa buri munsi. Burya umuntu agizwe n'ibice byinshi. Umuntu azatekereza, umuntu azavuga, umuntu azakora. Aho niho hakiranukira Imana, ni mu kuvuga, mu gukora no mu gutekereza. Iyo ibyo umaze kubyegurira Imana, ubu umuntu mwiza ugira indangagaciro za Gikristo. Iyo uzivuga n'ibyo ukora n'ibyo utekereza ari bibi, uba mubi. Rero aho niho Satani dufatira, kandi niho n'Imana idufatira. Ni uburyo tuvuga, ni uburyo dukora, ni uburyo dutekereza. Ibyo bintu iyo twabyeguriye Imana tuba abantu beza. Iyo Satani ibitegeka biba bibi. Narifuzaga kubaza, hagati y'umugore n'umugabo, urabona ko urugo, umuryango cyane ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, ariko izo ndangagaciro cyane zizanwa n'abo babiri, umugore n'umugabo. Ese ninde cyane ukwiye kugira uruhare runini rwo kuzana izo ndangagaciro? Ni umugore cyangwa n'umugabo, cyangwa bose bagomba gushyira hamwe? Bose bagomba gushyira hamwe. Kandi Imana yagiye ibaheza amaresponsabilite, uhereye ku mugabo, umugore, umwana, ndetse n'abakozi bo mu nzu. Ku mugabo Imana yaramubwiye ngo mugabo, genda ukunda umugore wawe. Yego. Kuko Yesu yakunze itorero. Iyo ni responsabilite y'umugore. Umugore ubaha umugabo wawe. Bana mwubaha ababyeyi banyu. Bakozi mukorere bashobuja neza. Rero iyo umuntu yiyumvisa ko agomba gukora iby'Imana yavuze agomba gukora, aba umuntu mwiza. Iyo umuntu yiyumvisa yuko agomba kujana nico twita iterambere, ariko Bibiliya ntizirivuga. Bibiliya iravuga ko ibihe by'imperuka bizoba birusha. Nubwo dufite za internet, dufite byinshi dushima, ariko imbere y'Imana iravuga ko ari ibihe bigoye kandi birusha. Rero umuntu iyo yamenya ko agomba gufata umwanya wiwe, umugabo akavuga ngo se umwanya wanje njuwe role yanje nk'umugabo neza, umudamu nikora neza, abana mbikora neza, abakozi babikora neza, ubona urugo rubaye neza. Wow, Imana igomwisha cyane, tuganira ibintu byiza. Tugana ku musozo, afite umwanya mutoya, narinje kumuramutsa
ubwo tuzakomezanya no gutaha. Watubwiye ko ubu uri no ku ishuri kandi nyine turabona imyaka imaze kuba myinshi, ese wadusangiza wari uri kwiga ibiki? nari ku ishuri, nariko nkora doctora muri leadership chrétien. Ibintu bya leadership ico tureba cyane ni ubuyobozi bwiza na ethique chrétienne, indangagaciro z'umukristo. Bariya abantu bose bajanye n'Imana, umuntu wese wajanye n'Imana wabanye n'Imana yaragira amaprincipe na ethique yagenderaga. N'ubu nivyo dukunda ngo bigaruke mu ma eglise yacu. Imana imbabarire ko yacira urubanza, ariko ama eglise yacu yagiye mu bintu yabaye verse cyane mu bintu by'amasati. Ibintu bya prise de conscience birarya. Yego. Turaririmba ntitugira umwanya wo gutekereza, turasenga ntitugira umwanya wo gutekereza, turigisha ntitugira umwanya wo gutekereza. Donc ibintu byose byagiye dans le sentiment, ariko cyane cyane ikintu cyose kireba ku Mana gisaba conscience, kugitekereza. Yego. Ese papa, none ako kantu uvuze hari ikintu kanyigishije, uri mu kubona nyine nk'ubu nk'abana b'urubyiruko cyane, nk'abo tuvuga wenda si muri rusange, ariko ugasanga nk'abana barurira abapasiteri, ugasanga nk'umwana ukiri mutoya wenda ni umuyumbe, ariko nyine atari wa muyumbe wenda wa nyawe. Pasiteri yaba ari kuvuga bakabona mwatse mikoro, cyangwa ugasanga nyine hari nk'ukuntu basubizanya n'abakozi b'Imana, ngira ngo ni byo muri kwiga. Watanga inama kuri abo bantu? Notanga inama uretse n'ibyo twiga. Sosiyete yacu reka tuvuge y'Abanyamurenge yuko niyo ndimo, ubu turi mu bihe bigoye cyane. Kera abana babazaga ababyeyi babo inama, ababyeyi batangaga inama. Ubu nyine ababyeyi bahaye urubuga abana ngo nibyo abasore nibo babigisha, nibo baririmba, nibo basenga. Si bibi pe, ariko nta kintu kitagiramo experience. Kandi mu buzima bwa buri muntu azagira modele wiwe, nubwo utomuvuga. Nibi twambara hazabi iyo uvuga ngo nageze mbona uriya yambara neza, nanje niko nzoza nambara. Yego. Abiguze uvuga ngo professeur wacu yageze avuga igifaransa neza, nzoza mwigana. Uyu mudamu yambaraga neza, nzoza mwigana. Donc mu buzima tugira ikintu twishiramo comme modèle. Donc ubu nyine isosiyete yacu uko imeze tidufite reference. Yego. Tidufite reference, tugahura n'iki kibazo cyo kuvuga ngo twagiye muri diversité de culture. Donc bamwe bari Nairobi, abandi bari Bujumbura, mu mico itandukanye. Rero mu gihe utashizeho base ya reference yabo, utwarwa n'ibije. Yego. Kuri ico kibazo waruvuze, iyo ni désordre. Bibiliya ni kwivuga ngo c'est un Dieu de l'ordre. Yego. N'Imana igira discipline mu bintu byose. Umuntu iyo arongoye no mu busanzwe, yoba ari muto yoba ari mukuru, iyo umuntu arongoye ntavugirwamo. Ukabona ibyo bigenda biba, twavuga ko ari ugusubira inyuma. Yego. Ubukristo bugirwa no kuba. Papa urakoze cyane, Imana iguhe mwinshi. Turasoje ikiganiro cacu, twari dufite umwanya mutoya, noneho tunasoza. Genera ubutumwa abantu bakurikiye MDTV show cyane bafite imiryango bubatse. Okay, ubutumwa ni ubu. Ni kurya natangiye mpaye mvuga Imana ni imiryango. Yego. Mugende mushake kwimika Imana mu miryango yayo. N'itorero ryatangiriye mu miryango. Intumwa zatangiriye amatorero mu miryango, dans le cadre restreint. Umupasiteri, umubishop, n'umukristo uwo ari we wese azabanza amenye ikanisa ryiwe uko rimeze. Yego. Nudutegurira abana neza,
ukadutegurira umudamu neza, tuzagira abakristo beza mu itorero rusange. Wow. Nutabategura neza, ari abana, ari umugabo, ari umugore, tuzagira ibibazo mu itorero. Donc biriya tubona mu matorero ariyo ecclesia, assemblée y'abantu byose, ira reflete ibiba bivuye mu mafamiye yacu. Yego. Tiwavuga ngo wagiye kuburira uburere mu itorero, ugira uburere mu nzu. Yego. Kenshi uburere buburira mu nzu, kurya kubura k'uburere bikaja mu itorero. Yego. Ariko umuntu warezwe neza, nkakurya nakubwiye etike chrétienne, ubigisha ngo umukristo nuko azayifata, akabijana mu itorero, asaba umukristo mwiza. Papa, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, ngaho dusengera kugira ngo tuzagire umuryango w'Imana. Turagushima Mana, tubonye umwanya mwiza n'ikiganiro ciza. Ico dusabira ni imiryango, kuko tubivuze uri Imana y'imiryango, uri Imana y'abapapa, y'abamama n'abana, kandi nico wifuza nuko tukugarukaho kugira ngo tube mu migisha yawe. Turi kumwe n'abamaze kubaka n'abatarubaka, abo bose baragukeneye. Ijambo ryawe riravuga ngo tutagufite Yesu ntaco twakwishoboza. Ubwenge bwacu ntibudushoboza, ubumenyi bwacu ntibudushoboza, hariho Yesu udushoboza. Ibibazo tugenda duhura mu mafamiye ni byinshi, mu miryango hari ibibazo, ariko duhamagaye Imana tugaruke ku isoko yacu ni ijambo ry'Imana. Niho twumvira ico ushaka ku muntu uwo ari we wese. Tumenye amaresponsabilite yacu nk'abagabo, abadamu bamenye amaresponsabilite yabo, ndetse n'abana. Ibyo bizaguhesha icubahiro, kandi bizatuma abantu benshi bakugarukaho. Nitwakundana, nitwaba mu bumwe, ngo n'abisi bazomenya ko turi abigishwa bawe. Urakoze ku mwanya muto waduhaye, ishimwe n'icubahiro n'ibibi byawe iteka ryose. Amen. Murakoze cyane mwe mwari mudukurikiye, nakagaruka. Imana iduhane umugisha, tugire umuryango w'Imana. This is MDTV show. Subscribe, comment and share. Bye.